biang yaki syaka jela lane syaka jaka keba kiwan. Dkhot ke Provisional Town Vending Committee kilai kendu ya CEO ke Shillong Municipal Board UPK Boro ha office jong ke Urban Affairs ban penpau Halor ke Jingpynslem ban ai ya ki Certificate of Vending syakinong de madan. Kita kinong mikmat na kiseng kinong de madan bakentup ya ke kong Angela Rangat na lor ki weipat haringkat u Dkhot ke KSU uba Ruben Najiar kilawan menishim benta ha ke jingelang. Dkhot jong ke Ptvc ii chen ila ong ba ke jingekren kalalong ke bayat bet da ka jingkular ban ya trailang ha ka jingsuk pat ban budin ya ki jingkular ha ka te ka jingelang ka kantin ka meeting yo ngasung tenat kin baki ai long ki kran be ka jingsung tenat lang ban ni bat ki long ye de long ye sung tenat lang ta kisa na makidon kitu kibre ki bampat yo te ya ka si ubi te ngala ngil de persong wi kitu ki ong mentakong te ngin pala ban le ngi sakot ngin penlong biang ya ke meeting andang ila de ban penlong be ke meeting tingin sa pelat kini ke Ïamir ke Earth Tree bat ka Giant Hills Autonomous District Council